day, parents, and welcome to another episode of Effer Talk. I'm Krizon de Beer, and with me is my co-host Janine Fourie. Today, we talk about something very exciting that's still happening in this term right after the fun run. Goeiedag. Vandag gesels ons met Janine Fourie en Marlies Olivier, die twee organiseerders van Laerskool Eversdal se opwindende voedselfees. Welcome. We are excited to hear all about this event. Goeiedag julle, Janine Fourie hierdie kant. Baie opgewonde om met julle dinge te deel oor ons Effer Fiesta Spectacular. Hallo julle, is Marlies Olivier en ek en Janine werk baie lekker saam om vir julle 'n fantastiese geleentheid daar te stel. Marlies, vertel ons bietjie meer oor hierdie fees. Wanneer vind dit plaas en wat kan ons alles verwag? Krizaan, hierdie ongelooflike fees vind plaas oor 8,5 dae op Woensdag 19 Maart 2025 van 4:00 wat die hekke oopmaak en daar gaan 'n paar stalletjies wees wat al 5:30 gaan begin kos bedien en dan 9:00 sal ons afsluit op 'n baie hoë noot. Ons het ongelooflike baie kos wat vir ons wag, boereworsrolle, hamburgers, roosterkoek. Dan het ons al wat 'n soort lekker is, die suikervlakke gaan hoog wees, bubble tea waarvoor almal nie kan wag nie, en spookasem, ons het pannekoek, ons het Jacques se kosstrokkie, wat nuut is by ons fees, ons het, waarna ek eintlik die meeste uitsien, is dan op die ou end, seker maar die spur, maar die roosterkoeke, dink ek het my oog maar die meeste gevang. Ja, roosterkoek met verskillende vulsels en somme net die gewone konfyt en kaas. En julle kan jou roosterkoeke koop en vries. #just saying. Ja. Goed, ek gee nou oor aan Janine wat vir ons 'n bietjie gaan vertel oor wat anders verwag kan word op hierdie fees. Okay, so the most exciting part of our food fair, our biggest fundraiser for the year, is that we have live entertainment. And the VIP guest on the stage is our sizzling Effers taking the stage with class dancers. So we encourage you to bring your picnic baskets and come and enjoy a lovely evening filled with food, fun, and beautiful dances. And a lot of fiesta, Janine. Absolutely. Hoorie, maar dit klink absoluut amazing. So, wat het die skool geïnspireer om so groot food festival te organiseer? The first food festival took place in 2018. It is an opportunity to host an event for our community to come together, our families to do something nice together, go on a family outing, support their learners on the stage, and therewith it is one of our biggest fundraisers of the year. Dankie Janine, ek dink dis 'n wonderlike geleentheid ook vir ons as ouers, personeel en kinders om lekker by mekaar te kom en dit sluit ook sommer aan lekker by ons 3 sirkels wat ons moes maar voorstaan by ons skool. Ek wil ook graag weet Marlies, daar word nou so baie lekker vermaak beplan vir die aand wat al ons kindertjies gaan deelneem. Vertel my bietjie meer oor die keuse van die tema. Hoe het julle tot daai besef gekom? Sjoe, ek en Janine het oor die Desember vakansie het ons elke nou en dan het ons by mekaar ingecheck en gesê ek het iets en dan het ons vir mekaar of ons eintlik vir onsself ge-WhatsApp en toe die skool begin het ons by mekaar gekom en toe uit alles wat ons saam gesit het en gedink het daar een ding uitgestaan en dit is dat dit gaan spectacular wees. So die woord spectacular is wat jy kan verwag. En die ander ding is wat by ons opgekom het, is dat dit 'n fees is vir ons kinders en vir ons ouers en dit bring ook 'n klomp mense saam, dit bring ons personeel saam, met ons kinders en ons ouers saam, want wat meer kan 'n mens uit 'n paar lekker danse verwag as family bonding, want dit is eintlik maar wat dit is en dit is wat ons ook is so ons in ons klasse kom nader aan mekaar, jy bou verhoudings, so op die ou end as jy terugkyk, is die geskiedenis wat mense saam met mekaar het ook
priceless. Ja, ons bou herinneringe, nê. Baie herinneringe. Hoorie, maar lyk my is daar dalk een van die liedjies ABBA se Money Money Money, want hoe werk die kaartjieverkope en daai goeders? Ek weet ek moet met my kaartjies nou koop, met my kos, maar wat as daai roosterkoek en bubble tea so lekker is en ek wil nog hê? Wat maak ek dan? O, maar dit is nie 'n probleem nie. Ons het gelukkig 'n kaartjie toonbank waar jy kan kaartjies gaan koop. Daar gaan jy kan kontant bring, jy kan jou kaart bring, jy kan selfs jou horlosie bring en dit tag. Om Bonnie. dit sal geen probleem wees om nog kaartjies in die hande te kry nie. Ongelukkig kan ons nou net nie daardie kaartjies vir jou weer teruggee in geld nie. So Janine, dit wat jy koop, moet jy gaan opeet. Dis okay. Daar's nie 'n probleem daar nie. Ek dink na die kwartaal se stres en se klomp spanning en se gejaagdheid, is dit mos nou altyd lekker om na iets te gryp om te eet. En dit wat ek nie sal opeet nie, sal my tienerseun opeet. Ja, en Suid-Afrikaners bond ons om kos. Ja. Thank you, Marlies, for that information. And all the prices we can find in the booklet that went out about the food fair, am I right? Yes. All right, so I can decide before the time, so what I want to eat that evening, maybe ask your children already, and then you can make sure you have enough tickets for that evening to buy what you need and what you would like to eat from. Ek's baie dankbaar, dit is nie net Meksikaanse kos nie. Want ek dink party mense dalk gedink dis net dit. Ek dink dis maar net 'n baie lekker tema, want dit is lekker helder kleurig, and I've heard some of the dances already, and it's very exciting music, so you're definitely going to have a very fun-filled evening. So every year the learners and their families have loads of fun. But in order for this event to be successful, there's a lot happening behind the scenes that not everyone is aware of. Can you tell us what's been the most challenging part of organizing this festival? The most challenging part is actually catering for everyone. We want every single person with different taste in music, different taste in food, to come and have a lovely evening with us. So our biggest challenge is to get a variety to fill up everyone's tanks that evening. Kan ek net baie sê, weet jy wat is nog 'n uitdaging? Is ons wil baie graag hê dat mense nie in rye moet staan en wag nie. So ons het probeer om 2 stalletjies te hê met koeldrank. Ons het probeer om 2 stalletjies te hê wat koffie bedien, en ons het tot graad 7's wat gaan tussendeur die mense loop om aan hulle koeldrank te verkoop, en ons groot stalletjies so Spur en Wimpy gaan in 2 rye verdeel sodat ons mense vinniger kan help. And then I am always the person asking, so what happens if my child get lost? What must I tell them? Where can they find me? Because we're expecting about 4,000 to 5,000 people here that evening. So what must I tell my child? We have a master of ceremony, which is Mr. Arno Pinar. He's well known to all our learners in the school, as well as most of the parents. If your child gets lost, you can just warn them in advance. They can look for any staff member. They will be wearing white shirts with the ephah at the back. Or they can go to Mr. Arno Pinar, who is our master of ceremony, and he will make an announcement, and we will keep your child safe until you come and fetch them at the appointed place where he asked you to come fetch them. Johnny and Marlies, I think the schedule that you gave out for when our learners must be here and when they're done and when they're dancing is also very helpful so that we can plan our evenings. Ouers wil regtig vir u vra om nie u kinders later as 9:00 te los by die skool nie. Bespreek 'n plekkie af waar jy hulle kry na die tyd of beweeg dalk saam met hulle rond as hulle nog bietjie klein is. Grade 1, 2 and 3 must also be signed out after the dance at their teachers in their classes so that we know they're safe and collected. Dis baie belangrik om te weet dat dis nie 'n date night aand vir jou en jou liefdes by die huis nie. So come hungry, bring your energy, and let's talk about making the ephah spectacular a night to remember. Thank you so much for sharing all this exciting information with us. Kan ek net gou bysit? Al die ouers wat kom, moet met 'n ritme in hulle stap kom, sodat hulle heupe kan swaai. Op die verhoog, daar's baie pryse op die spel. Vertel meer. Dis 'n verrassing.
And there you have it, listeners. Make sure to mark the 19th of March on your calendars for the Eversdal Food Festival. We'd also like to take this opportunity to thank all our parents for all the donations that's already been sent to school. Kyk asseblief in die boekie wat u ontvang het wat gaan oor die voedselfees wat u vir ons nog skool toe kan stuur. Elke klas en graad het spesifieke items, maar ons wil reeds vir u baie dankie sê vir dit wat ons reeds ontvang het. Tot volgende keer. This is Eva Talk signing off.